pratiti malo kulturna događanja, malo prije nego inače ribarsko, dakle pjesnička večer, promocija jedne knjige Vonj friškine, glende, ljubavi, snage duha i morbine od Marija Brajčića, pisnika, evo i ribara. Zajbili, dobar dan. Kako se? Dobro je, razvožato, je? Ja volim tamo popit, tamo je romantika teška. Je, dobro je. Kako vi nađete romantiku za sve to pisat, gospodine Brajčiću? Pa, jednostavno nekako mi dođe, izgubim se malo na more, malo vamo tamo i kad mi dođe neka rečenica ili nešto, jedna riječ, hvatim se toga i nekako uspijem iz toga izvući pisu. Znači ono baci parangal ili panulajte? Pa tako nekako, pa najviše sam napisao na more na parangal. Prvu tu pismu sam napisao na more, buru. Ono, većina na moru pišem morske, ali ako kad sam doma, onda neke malo druge tematike, a ima svega, ima neki dijaloga i baš svega udrobljeno. Kome se Mario obraća onda? Koje su teme najčešće? Pa teme su morske, more, to moje ribarstvo, ima nekih ljubavi, svi imamo u životu neke svoje i onda to jednostavno najlakše spolji kroz pismo. Imate puno čakavice, ima dijaloga na čakavici kako sam odija, imam drvenu gajetu pa sam prije odijano po škojima, najviše doli po Braču, Milna. Onda sam pisao neke dijaloge o tim stvarnim ljudima, a ljudima je to ono, leglo je nekako i vidjela im se. Tako da ona baš ima puno aforizama, ono, to su moje aforizme. Ima, baš svega, ima neke pisme koje sam napisao za neke autore, za Arsena, na primjer, za CBS, tako, manje se s tim bajna, ali jednostavno kad mi dođe tako neka pisma, zašto ne bi napisao, eto, i Saši sam svidjela, Saši svidjela mu se, samo se nasmijati, Da. Tako da ima eto svega, udrobljeno baš. Ja govorim, Tonči Kulić mi je bija, reka je, da se on digne u 3-4 ujutro, probudi se, onda odmah piše, dođe mu kula. Nema tu pravila, jednostavno kad te dođe, kad te uvati to dobro treba, ja sam već malo u nekoj šemi, već sam 15 godina u tome, onda se malo potakne da nešto napiše. A prije bi mi došlo, tako me, jedan dan došla ta pisma Bura na more, isto sam tu pušao se gdje sam laparan, ali došla je pisma i kako sam bio sa ovim drugom na more, bilo me glupo ispred njega napisat, već je ala radiku da piše pisma. Jednostavno sam je upamtio, vrstio sam kruglav dok smo kad havali te paragale, upamtio sam i napisao sam doma. I eto tako je počelo s tom prvom pismom. Tako je skupio libar od pista sam, to sam stranica. A to već piše nešto i drugih. A ko su vam glazbeni idoli? Ja ne znam, Arsen mi je nekako stup, temelj, ta njegova šansona je. Nemam određeno, sve što mi paše nekako i tako i začitat, nije sada nešto, ne znam, što mi paše nešto, tako i pročitam, tako i poslušam, ništa sada određeno, nešto što mi je dobro, to mi je dobro, Evo da iskoristimo kako smo govorili o ribama, o gajti, ima li šta ribe na moru, koliko ima? Ima, uvati si idem sad idem s ovim prijateljom profesionalno po kušu vanka na otvoreno, velike parangale, a onda vidi malo svojom gajetom, uvedim malo gajetu i onda malo se tu vrtim po Braču i Rogoznica, više za neki svoj gušta, a radim to profesionalno s prijatelja. Aha, a ima li pošta, hoćete ne otkriti malo koje je pošta, idemo svugdje, idemo doli po Dubrovniku, gori Rogoznica, evo trebali smo sutra. Dubrovnik, doli prema Šipanu, ili? Vanka Šipana, vanka Andrije, radimo po dole, po granici radimo na 12 milja, radimo svugdje, vamo Jabuku i trebali smo trebali smo poći na more, ali eto, sutra poslije pošto sam dogovorio uvečer u Ostanuri u promociju, tako da ne bi da će uspjeti tek mi je taman mi je uknapta za doći s mora, tako da sam mu rekao da najvjerojatnije neću sutra moći, a šta ću sad? Dakle, to će biti ribarsko-pjesnička večer sutra i gdje će biti točno i ko će biti moderator? Pa prijatelj Baldo iz Geta i Nikola Vukdeli, oni će to voditi, a to je odmah iza pijace do restorana Gage, Lalinea se zove kafić. A onda kraj Gage odmah? Do Gage, do kafića Gage, Lalinea. Dobro. Zavedna, To su
su bile džiri, prije smo išli dole. Je, malo se to izgubilo, kako više ne radi, to je samo taverna radi. Dobro. Hvala vam puno, evo što smo najavili ovu ribarsku pjesnicu. A eto, malo ste me zatekli, nadam se da je ispalo dobro. Odlično, je ispalo, evo, samo... Eto, to ide sad direktno, je? Ne ide uživo. Aha, dobro, direktno. dobro. Eto, štovani slušatelji, sa nama je bio Mario Brajičić, pisnik, ribar, čovjek evo koji voli pisat na brodu i panulavat. Hvala vam puno i vidimo se. Eto ga, hvala vama i adio vam. Živjeli.